Ndaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, amahoro y'Imana bane namwe, muraho neza. Yesu Kristo abaha umugisha. Ndabakunda cyane bene data. Ahangaha ndafite ubutumwa Imana yampaye, ndazi ko butabaryohera ariko murambabarira, nanjye ndabubahereza uko Imana yabumpaye. Ndazi ko butakunezereza ariko niko biri, niko bimeze. Yesu Kristo ntago anezerewe. Yesu Kristo aguma ampa amagambo akomakomeye, mbese nguma mpabwa amagambo mbese ajyanye n'ibyago n'ibibazo. Mbese iki gihe cyose maze, kino gihe kuva igihe natangiye gupostinga amavideo, Imana iguma impa amagambo akomakomeye. Nanjye rero mbona kuyaceceka n'ukuri Imana yandakarira. Bene data, ndazi neza ko aya magambo atabanezereza ariko murayumviriza nta kundi. Ntago ari amagambo aryoshye, ndazi ko ari bukubabazi ariko no kwihangana ukore iby'Imana iri kirasaba. N'amagambo ari mu gitabo cyanditswe na Mika igice 6 ku murongo wa 13. Turasoma umurongo umwe gusa Imana yampaye. Haleluya. Turasoma umurongo umwe gusa. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera urakiranutse. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ababa mu isi bakubahe kuko uri uw'igiciro kandi uri Imana, uruwera, uruwera. Data, ndi imbere yawe, ndakwinginze Data, nasame nawe uvuge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndakwinginze umwuka wawe wera maze anzemwo Data, nasame nawe avuge. Data, ndakweretsa abantu bawe Uwiteka we, ndakwinginze ubagire neza Mana. Haleluya. Data, ndakwinginze ufungure imitima yabo kugira ngo Data ijambo ryawe ryinjiremwo, kugira ngo Data ijambo ryawe rikora akazi. Oh haleluya. Ndakwinginze Uwiteka Data. Oh Yesu, bano bantu nibumva buno butumwa bwawe Mwami, ndakwinginze ubahe guhinduka. Ndakwinginze Uwiteka ubahe kugukorera. Ndakwinginze Uwiteka ubahe kwihana. Habwa icyubahiro Data. Ndakwinginze Data, ino jambo ryawe rizunguruka isi yose kuko ririko rirabwira isi yose. Oh haleluya. Uwiteka Mwami, ndakwinginze Data unkoreshe, dore ndi imbere yawe, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibiri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka urungika abamarayika bawe kugira ngo bagote hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka umugisha umuntu wari we wese ari bwumve ino jambo maze agakora ibyo ijambo rikeneye. Oh haleluya. Uwiteka Data, ndakwinginze Data wa twese, rino jambo ribatera ubwoba maze bakora ibyo uri kurasaba. Uwiteka Data, urakoze Yesu. Umwuka wawe wera aherekeze ino jambo ryawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amena. Nkuko nabivuze, ni muri Mika igice 6 ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma nzogukubita nkagusabya, nkugeseze nguhoye ibyaha byawe. Haleluya. Reka nsubiremwo bene Data. Nico gituma nzogukubita nkagusabya, nkugeseze nguhoye ibyaha byawe.
iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana Imana imaze igihe yarampaye, ntago ari igihe kininiya, ni mw'iyi minsi. Riko iravuga iti ngo nico gituma nzagukubita nkagusabya nguhoye ibyaha byawe. Uwiteka Imana iriko irabarira igihugu. Ni igihugu iriko irabwira. Reka nsobanure igihugu icarico. Ico gihugu Imana izakubita ikanasabya ni igihugu co mw'isi. Ico gihugu co mw'isi ntago izakubita igihugu, izakubita ababa mu gihugu ibahora ibyaha byabo. Haleluya. Imana iriko iguma ivuga isemerera, iriko irasemerera, iriko iravuga ibwira abantu ko bakwiye kwihana. Iriko irabwira abantu ko bakwiye kwihana. Bene data, Imana iriko iravuga. Urashobora kuba ari ngewe uri kurabona, ariko mba natumwe n'Uwiteka. Mba natumwe n'Uwiteka, kuko Uwiteka ibintu amaze igihe ambwira ni ibintu biteye ubwoba. Maze igihe ndira bivanye n'iby'Umwuka Wera nganiriza, bivanye n'ibyo mbona ngewe ubwanjye mu nzozi, nerekwa mu nzozi. Bene data, ndazi neza kuri ko uranezererwa, ndazi neza ko uri kuraryoherwa no gukora ibyaha. Ariko mwene data, umenya ko ibyo byaha uri kurakora bizagutwara mu irimbukiro. Uri kuraryoherwa no gusambana, uri kuraryoherwa no kwikinisha, ariko ndakubwisha ukuri ngo nico gituma Imana izagukubita ikagusabya iguhoye ibyaha uri kurakora. Imana iriko irareba ukuntu abantu bariko barambara ubusa, abakobwa bariko barambara ubusa, abamama bariko barambara ubusa. Uzasanga umumama akuze yafashe ijipo ngufiya yambaye, amaguru ariko aragenda yerekana. Uzasanga umukobwa yambaye imyenda migufiya, amabere ari hejuru. Ibyo byose Imana ntago binezerana mba na hatoya. Uwiteka Imana arababaye. Nico gituma igiye kuzakubita ababa mw'iki gihugu c'isi cyangwa se cyo mw'isi. Niyo mpamvu igiye kuzana inkoni igakubita ababa mw'iki gihugu. Mwene data, ubwo ntiwoba uri mu bagiye gukubitwa? Ese kuri umukristo ni gute woba uri kuragendana n'Imana? Mbe urazi ko abakristo aribo basigaye bakora ibyaha? Mbe urazi ko abaririmbyi aribo basigaye bambara amajipo berekana amaguru n'amabere? Mbe urazi ko abakristo karibo basigaye bihindura za nyambaro z'abantu bagenda gutegera abagabo kugira ngo baryamane nabo, za nyambaro z'indaya, za nyambaro zambagwa n'abantu b'indaya, nizo zigiriye mu rushengero rw'Imana. Za nyambaro kwa kwihindura kwahora gukora indaya, ubu abakristo nibo basigaye bihindura.
kandi ubwo iyo bariko barabireba babona ko ata kibazo batwaye. Uzasanga umuntu ariko arakubwira ngo nta mutima uncira urubanza. Reka ndakubwire mwene data, nushake uririmbe wuzuzwe, shaka uvuge ubutumwa wuzuzwe, ariko wihindura. Dore Imana yababaye, ngo nico gituma Imana izagukubita ikagusabya iguhoye ibyaha byawe. Abakozi b'Imana basigaye babwira abakristo bakabaha amarandevu, bakabajana mu twumba, bakabarongorerayo. Abahanuzi basigaye bahanurira abantu, barangiza ngo zana amafaranga. Abakozi b'Imana iyo basengeye umuntu, zana amafaranga, cyangwa se urinze umuhamagara ngo agusengere ngo mpituro. Ivyo vya mpituro, ngo ndakugire ku musozi ndagusengere, cyangwa se ngo mpituro ndagufashe gusenga, ibyo byose Imana yababaye. Ngo nico gituma Imana izagukubita ikagusabya iguhoye ibyaha byawe. Bene data, uriko uraryoherwa no gukora ibyaha? Uriko uraryoherwa no kwambara ubusa? Uriko uraryoherwa n'ubujura no kwiba, ukibisha umunzane ukavuga ngo uri umukristo? Reka ndababwire, Imana yababaye. Ibyaha turiko turakwera ngaha mw'isi nibyo biriko biratuma Imana ishaka gukubita abari mw'isi. Ndazi neza ko zino nyigisho zitakuryohera. Uriko urakunda za zindi zikubwira ngo Imana ije kukwishura ibibazo byawe, ariko ukibagira ko ibibazo nyamukuru ufite kari ibyaha. Ibyaha nibyo bibazo ukwiye gukemura kugira ngo ntuzurimbuke. Nkaba nshatse kubwira abantu bariko baranyumviriza, namba mudashaka kwihana, imbere yanyu ntago ari heza. Imbere yanyu hari ikinogo kininiya kibarindiriye. Nimba mudashaka kwihana, mugiye kuzagwa mw'icyo kinogo kiri imbere. Ikinogo kiri imbere kirabarindiriye. Ngo nicyo gituma Imana izadukubita ikadusabya iduhoye ibyaha turiko turakora. Mwene data, uriko uragendana gute n'Imana? Ese wowe kuri umukristo, wowe uri kuritwara gute? Imvugo zawe uri kurakora, uri kuravuga gute? Ese uri kurifata gute? Reka ndakubwire, kino gihe nico kwihana. Uno mwaka wa 2021 ni umwaka mubi. Ni umwaka mubi, n'imyaka igiye kuzira imbere ni imyaka mibi. Ni imyaka mibi, ntimugire ngo ni imyaka myiza. Aya magambo si ubwa mbere ndayavuze, kuko amagambo yose Imana iyampa muri Bibiliya, n'amagambo aba ari muri Bibiliya Imana iguma impa inyereka ko imbere ari habi. Kandi ndabirebye n'ibyo Imana iguma inyereka mu nzozi, mbona ko ari habi imbere. Rero mwene data, ntiwicare ngo unezeregwe no kuryamana n'umugore atari uwawe. Ntiwicare ngo unezeregwe no kuza ugira iki usambana. Reka ndakubwire, iyo uri kuraja ntago ari heza. Iyo uri kuraja ni habi. Icyo ndakubwiye ni wihane. Ni wihane, naho ubundi ikinogo kiri imbere yawe ntuzagisimba, uzakigwamwo. Dore hari ibinogo biri imbere yanyu, hari urupfu ruri imbere yanyu, hari ibintu bibi biri imbere yanyu, hari Mana waremye ijuru n'isi, Yesu Kristo umwana w'Imana. Hari ibintu bibi, hari ibintu bibi biri imbere yanyu. Mutihanye bene data muzabirwamwo. Mutihanye mugiye kubigwamwo. Ibyago n'ibyorezo biri imbere ni byinshi.
ibyago n'ibyorezo biri imbere ni byinshi. Imana iriko irashaka ko twihana tukava mu byaha. Yesu we nutugire neza. Imana iriko irashaka ko twihana tukava mu byaha. Mwene data, iyo niwumva ino video ntufunga amatwi, ahubwo ni wihane, kuko uyafunga utayafunga, nutakora iby'Imana iriko irakubwira ngo nuve mu byaha, nutakora icy'Imana umwuka wera ariko arakubwira ko ukwiye kuva mu byaha, ufunga amatwi, udafunga amatwi, imbere yawe ntago ari heza. Imbere yawe hari ikinogo cyasamye kikurindiriye kukigwamwo kubera ibyaha byawe. Rero ukumbure wihane hakiri kare, ukumbure wihane usaba Imana imbabazi, kuko imbere ntago ari heza. Ibintu byinshi bibi biriko biraza, ngo nicyo gituma nzagukubita. Ese urazi ko Imana izagukubitisha iki? Ese waba ukizi? Ngo nicyo gituma Imana izagukubita ikagusabya. Mbese waba uzi inkoni Imana izagukubitisha? Ese woba uzi ko yoba ari igihiri cyangwa se ari umunywafu? Reka ndakubwire, nuhunge, nureke uko kwikinisha kwawe, nureke uko kwambara ubusa, nureke uko kwihindura, nureke mbese ubwo busambanyi, nureke ubwo bujura, nuve mu byaha. Bene data, ndazi neza ko mukunda za nyigisho zo kubaryohera, zo kubagumiza mu isi. Izo nyigisho zo kubagumiza mu isi ndazi ko arizo mukunda, zo kuvuga ngo Imana ije kuguhereza imodoka, zo kukubwira ngo Imana ije kukubakira inzu, zo kukubwira ngo Imana ikubakiye urugo rwiza. Reka ndakubwire, ibyo byose bariko barakubwira nta kintu n'iki kizagukiza muri byo. Bariko barakubwira amazu, bariko barakubwira amafaranga, bariko barakubwira Yesu tubabarire Mana we, Yesu we, Yesu. Bariko barakubwira ko Imana ije kukubakira urugo. Ibyo byose ntago bizagukiza. Kujya munsi Imana izaza kugukubita, nta na kimwe kizagukiza. Ibintu bizagukiza ni kimwe, ni ibintu bimwe gusa, nukwihana ukareka ibyaha. Naho bariko barakubesha, bariko barakugumiza mu isi ngo Imana yakwemereye ibyiza. Ndakubwire, nta mugisha w'umunyabyaha uriho, nta mugisha w'umunyabyaha uriho, nta mugisha mwene data. Nabo bariko baraguhanurira, bari abahanuzi b'ibinyoma, bakakubeshya, hakukubwira ngo ureke ubwo busambanyi bwawe. Bariko barakubwira ko Imana ije kuguha akazi keza, hakubanza kukubwira ngo nugira iki, ni wihane ibyo byaho uri murakora. Bene data we, kuriya munsi ni wagera ujya munsi, bijya bihe twimirije bibi n'ibyashika bigasanga utarihana. Reka ndakubwire mwene data, ibyo by'amazu bariko barakwemerera, ibyo by'ibintu byiza bariko baragutaka ngo Imana ije kukwishura ngo ibibazo byawe, reka ndakubwire nta kintu n'iki kizagufasha. Bariko barakubesha mwene data. Mbeko mutabangira, nimubangire. Izo nyigisho zagwiriye zo kukubwira ko Imana ije kukwishura, kandi bazi ko uri umunyabyaha, bazi ko uri umunyabyaha, bazi ko uri umujura, bazi ko mbese wikinisha, bazi ko uri umuntu utaramenya Kristo, ariko bakagutangiza ngo Imana yawe yumvishije kurira kwawe. Mwene data, imbere yawe ni habi, imbere yawe ni habi, imbere yawe harateye ubwoba. Dore ibintu bitwegereje ni bibi, ibintu biriko biraza ni bibi, nukumbura uhinduke. Ngo nico gituma nzagukubita nkagusabya ngo nguhoye ibyaha byawe. Nibyo Imana izabi iguhoye, izaguhora ibyaha byawe.
mwene data, izaguhora ibyaha byawe, nta bindi izabiguhoye. Imana ishaka ko mwihana, Imana ishaka ko mwihana, mwihane muve mu byaha. Ntago nzaceceka kubabwira, kuko iby'Imana izazimpa nzaza ndabibabwira. Yaba amagambo akomakomeye nzayababwira kugira ngo mwihane. Ndazi neza ko Imana atamagambo aryohera amatwi yawe izazimbwira, izazimpa amagambo ashariririye amatwi yawe, ababaza amatwi yawe. Ariko ndakubwire, ayo magambo ababaza amatwi yawe niyo magambo ariko arakujana mu ijuru. Ntago ari amagambo ariko arakugumiza mu isi, ntago ari amagambo yo kukurimbura, ahubwo n'amagambo ariko arakurongora uja mu ijuru. Yesu Kristo nabaha umugisha. Subiremwo, Imana yampaye ijambo ryitwa ngo nico gituma nzagukubita nkagusabya ndaguhoye ibyaha byawe. Yesu abaha umugisha, Yesu abahe guhinduka, mwihane muve mu byaha. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri ijambo uduhaye, ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo. Oh haleluya, kuri ijambo rikomeye uduhaye. Ndakwingize Mwami rikora akazi mu mitima y'abantu, ndakwingize Uwiteka Data uriherekeze kugira ngo Mwami Yesu, oh Data wa twese, abantu bawe bihane. Oh Yesu Kristo ndagushima, heza gira umuntu ari wese ari bwumva no magambo, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana abaha umugisha kandi abahe guhinduka, abahe kwihana, mureke ibyaha.